Bih, cuaca yang jelek gini. Lagut kasih timpal aja nih. Kan lo timpal gelom. Len sang ada apa bang? Jago bat nih ke bang nih. Nah, langsung jadi idian kamu. Window na selok ini. Window. Engken mau ni aglo-glo. Engken dun. Gini nu. Engken itu dijani gelar gelur. Gini nu. Sini ngaci timpal gelom. Melok meh. Gelem engken ae. Melo me. Mana? Yuk. Gigi. Yogi. Bikin bro. Lu enggak lu. Bisa dia. Nak gelam engken sih lagi. Kini nak jelek-jelek san mayu ah. Oh no, oleh jenang cikan berjelek kini no. Tapi 16 ini jelek kan. Mana nih? Kawan sekedar obat gini nih. Obat apa nih? Obat panas loong do. Nah, ya gitu. Makasih kan. Mensing man ke dokter cine. Bapang dua ganti ke dokter cang. Man gelam engken cerang. Orang aja butuh gisi. Padahal bot terus gisi cang butuh cang jog ada perubahan no. Baci. Sejak itu maksudnya. Man engke maksud tutut. Itu artinya ci kurang makanan bergizi. Sejak isi butuh. Tapi di dokter nebin si itu cang nak bawa obat. Tapi jeng no bayu terus. Obat apa cila de mango? Obat sirup. Bah, tuh belum obat lagi. Apa aja ngai bayu induk gen obat tu no. Tadi bisa gitu. Oh, padahal betul cang carane. Kocok sebelum diminum. Padahal sebelum minum bawa kocok cang. Jeng balik induk bayu cang mana. Dan 3 kali sehari urino. Jadi cang wayu pang telu kocok. Bah. Yang gitu Ci, 6 bulan sih saya dengar. Maksudnya sebelum minum sirup cek kocok, sih barang Ci kocok. Tuh. Padah no.